Biyag ti tao. Kasano iha? Itulod na kaan kin ni Papa Meche Manila. Wan, mama. Numabalin, di mi kayat nga umatayo ka. Ngam ijay mat ngamin ti kayat mo apagadalan. Ma, di kay agdanag. Uray ijay Manila ti pag-iskola, Igaud ko ti agatan. Sapay la kumatatong palong dayta na ibang iha. Wan, mama. Promise. Agadalak na imbang. Makaturpusak iti kayat kong alaan. Kan nasing petakmet nga anak yo. Huwanan. O sige iha. Palubusan da ka. Gaputag talak kami kan ka. Thank you, mama. Una yan, naglailo to'y anak ko. Iso adida ka mapagkadkadan no da iti adakit awam. Gapo iti kasta galad mo. Agyaman ang unay, mama. I love you. I love you too, anak. Naimbaglaangan. Tanam-am mo ka apadak anagapo iti Norte. Uray siya, Clea. Maragsakan ak matanakam-amukan ka. At least, saan taon na amay kawa? Wan nga ron. Addan to pa'y siguro dagiti maam-amuta apadat nga Ilocano. Lakit di Gaputa adumot dagiti kailyan tayo akayat dati umay agadal diti Manila. Wan fe. O ala, awagan kanto inton malam. Kalpasan ti klase ta. Tainta agpasyar. Kakaiso na Sabado inton bigat. O sige, Leia. Kat inton bigat, agpasyar tamat laang. See you around! Nabannog ako na magmag na. Isong agpalamiis na pa mo. O sige, Leia. Nasakit mo tanti sakap, kaputi ka papag na. Sana bale, nagatang tamot ng dagiti ginagara tagiti mo. Wan, agorder takit din iti kananta. Tani, agalas 12 matan. Sige, tani mabisinak matan. Ala, agorder tangarudan. Nalpasan ti klasem, Leia? Wan, o anya, agawid ta ka din? May samot a building ti ayanta. Isong aggidantan nga agawid. Mabitlaang, anda urayan ta. Ha? Ti ka din nobyo? Basta, mabitlaang. Hello? Mabalenti makiamam mo? Huh? Sure! Ngam, amamo kan, Chris. Iso si katiyam amok titi friend ko. Chris, iso ni Leia. Leia, isumot ni Chris. Nice meeting you, Leia. Same here, Chris. O sige, tap na makapagam mo kayo na imbag. Panawan kayo pa, ha? Uro-urayin na ngamin tinobyo kay Jabanda. Have a nice time! Nagloko ni Fe. Pimanaw matan. Sana bale. Adak mo takad buwan. Awisan ka ama panitimay sa restaurant. Tapno makapag-istoryata na imbag. No, okay lang ka, Leia? Sige. Sikati makaamo, Chris. Ay na, pasensya kan ha. No pinanawan kayo kan ni Chris idi kalman. Okay lang, Fe. Amom? Taga-Cordillera gayam ni Chris. Wen, Kat, kumusta nga iti date yo? Anya, date adagos? Katwa na? Ay na, tapno amom, idi pa'y laakayat nakaamaam-am mo ni Chris. Ngam idi lakalman anadan iti gundaway. In fairness, panag ko na nasingpat ni Chris. Kan gwapo. Ay talaga Ay, nawan lat nobyo. Shakti mangaram kan ka na nga uray babae ak. Isa di mon paluspusan magaram kan ka. Makitan to, Fe. Siyempre, am-amun mi pay mata anaimbag ti tunggal maysa. Kan rumbang ati panagadal tayo ti pangpangruna tayo. Walaya, kas kanya ka, adan nobyok. Ngam siyempre, adal pa'y ti kang runaan. Diyak kaya tamadadaal ti arapaap ko. Kan arapaap dagiti dadakkel ko. Rumbang laang, Fe. Igaid ta ti agadal, tapara matlaka dataday ta.
Kaya't ko ama mo nita. Madamot lang namnamakan kalaya. Masansan ti pa nagkuyog ka, Chris. Kaya't naasawan at damot riknakan ka. Agyamanak mo kastalaya. Kunaklakid din. Nogayem lang ti pangibilbilangan panyak. Sa anak asumurot na day kaawisan na. No awan pa nagayat ko kan ka. Ikarek. Di kanto agbabawi ang mga ayat kanyak. Ket si kanto ti babae nga ayatay. Sorry mahal ha. Diyak na ibagbaga nagaplayak. Ken nag-examak iti PMA. Ano? Nakapasak. Iso ngayon to umaya bulan. Agpabagyo akon. Aping ita lang ang bagang. No kasta. Saan ta nga rudin nagkita ka na yun? Kasta talaga ti mapasamak. Ang aganos ta ah. Kasladyak kabailan nga umadayo ka, mahal. Aganos ta pailang. Iso agon dawayak. Taday ti mati pagasmak. Tagbalin ang soldado. No mabalin. Diyak kaya ti makinobyo. Wano makiasawa iti soldado. Wano pulis. Taado ti mangibagbaga a babaero da. Di ka mandanagan. Saan nakakas ka takwada? Kas na ibagakan kay din. Si kalati ayatek. Kaya si kanto lang ti babae ti biyag ko. Saan nga amin a pulis? Wano soldado. Kaya kasta? Talaga adyak kumakayat nagsoldado ka. Ngam kapot ay ayatan ka. Sige, palupusan ka. Suportaran ka iti day ta desisyon mo. Ket, kumusta mat ang tinobyo? Manipod simrak igay PMA. Awanan ti komunikasyon mi, papa. Iso apanak ko na. Nalipatan na ko. Mawatam ko matinobyo, tatalaga kasta tiyagadal ejay. Ado dagiti maiparit nga ramidin da. Maisan ti panagaramat iti cellphone. Uwan, papa. Kuntakan na kanto na ejay. Dumapalubusan danton nga garamat iti cellphone. Isungaw rayam. Kabarbarumat ang number na ito eh. Bata. Hello? Kumusta ka mahal? Chris! Well, siya. Oh, agyaman na. Takalpasan tiindom abulan. Nakaawag kamatlaangan. Okay ang laang. Sika, kumusta kamatan, mahal? Okay, at lang dito eh. Pasensya ka na. Tay tala mawagan ka. Masapul nga min asurutan mi dagiti pagalagadan nito eh. I miss you, mahal. I miss you too, mahal. Di ka madanagan. Maawatan ka. Kanayon ko mga gananad ka dita, ah. Well, oray si kami. Agan-anat ka na yun. Basta laglagi pa, ma. Ay-ayatan ka unay-unay. Ay-ayatan ka mat unay-unay, Chris. Oh, kumusta kayon ka ni Chris? Imawag matlaangan, Fe. Wow! Isumat lagayam amayat ti aura minta ah. Siyempre, agasom nga'y kalpasan ti innum abulan sa laim mawag kanya. At least, kampante ka matan nga day tinasaya at kasasaad ti boyfriend mo. Wan, kan nagsoblin iti sigod ti komunikasyon mi. Ay, nasayatan no kasta. Kunak idino saanan nga umawag. Akas laawan serbina nga adda boyfriend ko. Tanabayag nga awan komunikasyon mi. Wan takas jacket nga rod ang nag-eskwela JPMA. Ngamita, uray kas la 5 laang a minuto ngagsarsarita kami kat naragsaka kon. At least, makasarita kon iti binulan. Ay na, maragsaka na para kan ka, friend. Hello, mahal. Kumusta ka dinan? Okay lang, mahal. Uray na rigat, ng manusak. Nadamat kit di dagiti gundaway nga enjoy kaya aramidin mi dito eh. O sige, ag-enjoy ka latta nga ron din na, Well, basta talaga mahal. Basta laglagi pa maganayon ang sikat ay ayat, well, sikat ti pinaka-special iti biyag ko.
Agyaman na, mahal. Umadanin ti pa nagturpusyo. Saan ka di? Nakaturog mo tan. Ay, kaasi mati kaayan ayat ko. Gapo iti bannog na. Naiturog na. Ay, iddepak man laang ti video call me. Kaasi mati kaayan ayat ko. Ha? Chris? Siya nga Rod. Flowers for you, mahal. I love you. Thank you, mahal. I love you too. Sinorpresa na ka. Diyak yung pag-aro pa makaawit ka. Iso nga Rod, adi ka ninawagan. Tapno surprise. Naustom ka talaga iti surprise, ha? Manipod ita. Noda pribilehyo ang maipaay ka na kami. Kaya't makaawid ha. Jack tuag liway amang sarungkar kan ka. Leia, will you marry me? Yes, Chris. Agyamanak. Iso nga umay kami to kadag iti dadakkel ko iti balayo. Tapno matulag ang tikallay sata. Wen, si dadaan kami amang pasambay kada kayo. Kalpasan nga ro ti misyon nyo iti Negros Oriental. Isunto ti panagkalay sayo iti anak ni Chris. Wala na. Tapno mangrugi kami matan iti bangunan mi a pamilya. Iho, awagan na kami ni ti mamaken, Papa. Tanak na kamatan. Sige mama, papa. Maragsakan kami para kada kayong anak ni. Agyaman kami, mama, papa. Alang nga ro, tada kaminton kada abalayan ti makaammo amang isagana para iti kalay sayo. Kabayatan ti kaadam iti misyon nyo, Chris. Iti, kunak anagrigat ti long distance relationship. Gaputa na bati ak iti ngagis eskwela iti Manila. Kat adamot ni Chris iti PMA. Nang nagrigat gayam ita. Takamang ti armada ni Chris. Manmano nga umawag. Takunan na apasaray adda operation da. Ni Chris. Hello, Chris. Mom! Di kayo kumabakmaklat! Ngam, kaya't may kaipaka mo, ani Second Lieutenant Chris, kaya may isa ka naging dinamos. Anya? Kabayatan ti palang itulog na ka naging relief goods, Ma'am. Saan? Saan napod na dayta? Latin ito ni, ngam tayan ni Chris. Sumawag at lang, tatlo may pakamukin ka, Ma'am. Yan, tatlo maamuan mat, naging nakil ha. Saan napod na dayta, sir? Ibagayo amang rabraba kayo lang. Sorry, Ma'am. Sabay nagsat ka, Amis na. Naibilin na kanya, ngay pakamukin ka. Noon naman ti mapasamakin ko na. Saan? Kasanon tinatulagan na kalay sami. Kasanon? Nagsakit. Nagsakit ti kastoya na pasama. Agnanayon ka dito'y puso. Mahal. Di kanto pulos malipatan. Iha. Angan ka kumauri basiklas. Tapos sana may raman. Day ti saklulog. Papa, tawanan. Nadadaalan ti harap papi. Kasanon ti anak ni. Tigagdan, nagtada kami ba't ka ni mamam. Maladingitan kami ba. Ang empatib krem ti pakinakam mo, Leia. Ron-ron anak, oh my God, addan ti school ba siyo? Mayan, Mami. Bye anak ko. Bye, Mami. I love you. I love you too anak. God bless you. Thank you, Mami. O sige, lumugan ka na anak ko.
Napadad nag-eskwela ti Apo ko, Clea. Wan, mama. Ay na, kasla ka ano laeng iti maladaga ni Ronron. Ita addan iti elementarya. Nagbiit di pa naglabas di panawan. Wan nga rad, mama. Saan ana pupuutan ti panagdakkel ti anak ko? Leia, iha. Apay, awan ka din ti plano ba makiasawa pa? Ubing ka pa'y, kasapulam ti katakunay-nay iti biya. Tapno adda kaduam amang padakkel kiniron. Enton awanakon ito'y apya. Basta lakit ti pinyama na imbag ti pakiinday at ang anak ko. Tanarikat ti mailawan. Mama, awanan iti panunot ko dayta. Ha? Ti anak ko laengan ti pangituunak iti atensyon ko. Umdasan aragsak ko ti anak ko, mama. Ay, kat addakan ka dayta anak ko. Desisyon mo dayta. Kat no anyaman dagiti pakaragsakam nga arabitan. Namnamaam ti kaaddak amang suportakan ka, anak ko. Agyaman ako unay kada kayo, mama. Gapo iti kanayon akaaddayo iti likodan. Patpatgan kayo unay. Patpatgan kamat, anak ko. Da kayo iti apo ko. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag. Nga masapol nga agbalin ka natibker, tapatsyak nga dapay napinta sa plano ti Diyos para ken ka. No lakit di takumpet ka ken kuana. Bueno kagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Manang Biyana! Hello, naimbag nga orasyo papagayam. Syakmanan ti pagayam yun ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat ngayon tayo basa ka ni drama itakat nagapo, kani pagayam tayo naglingad itinagan nga Andrea. Ngamsak bay na, hello pay kada Natalia Batikan, Kabang and Reyes family from Imelda Kabang, Sandrex Cielo from Cadiz Umingan, Pangasinan, Soriano family and Florida family from Bing Soriano, ni Ma'am Emma Valdez, Sarmiento, kan Espinosa family from Ferima Sarmiento, Ditatagudin. Kastiman, ti surat ni Pagayam Andrea. Dear Manang Biyanang, ti pagtarayan ti istoryak, kat nilakay ko ngayon ta kumamatilingad, itinagan atasyo. Napasikat nilakay ko, wano naparamat. Kanayon na nga ipasikat, wano ipalastog dagiti anak may. Kanoan niya pa hindi ta nga ipaspasikat na. Kanayon kumatatog nga rin, nga mapanak no kasjay nga nawaan. Rogyak nga ruden, ti agsalaysay. Manang, nagpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang yapo ko yaw. Ay, kena saya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyen nyo aya. May salababoy Umdas mo siguro dahit Kadatay nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Bay, ano din ang nagkarumiyaw? May salababoy ti partyen yaw. Ikaw na tata. Dakil mo di baboy, may? Ano yun atalo Tanayunak. Inayon ko, tayo doa baboy ka. Ha? Ay Natasyo, bunyag ti pasken. Saan nakasar? Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain.
masakol nga dumot at tisagana. Tayo sa nga barangay. Unod, dua barangay ti Dumaray. Nagadunay mo tatalo ababoy ang maparting tatang. Basit day ka, no ano ti Dumaray. Saan tayo nga gawi si Tiado Ataw? Unmat nga men, lakay. Kan narigat taga si kaso iti adu abisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, nagiti babalasang maayaban. Ipakita yung met nakabailan nyo taghanda iti bungga, Rubiaw. Anyat sirbim amang opisina ngayon kasta. Ay na, paday ta ka Ay, tayo ka mamay! Baboy kumadaya, pay baboy mau. Sungaguli magkamansi ka. Takwartak, tinaigatang kadagijay baboy at tarakan kau, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ano ti sagana? Talong amin ababoy, ti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasain kakatasaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad kanjay cake. Kinada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman to. Ay kay makaambo ka nga ron Ay na, umuna nga main nga pukok dayjay. Iso abongga ti selebrasyon ti bunyag na kaka. Elagan mo sinsinan la selebrasyon ti angayan may. Kababayin mo kada kayo akalugaran mi Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kayo. Permanente iti trabaho na. Ay, naibagatan na babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga wawer, iti apo ko me. Anyat, sir, biadakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ayag sao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa, kaya't ko aramanan jay ice cream kakatasaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tapang, umadanin ti graduation ko. Wingarodan ako. Ay nakamaudyanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Nanang, sa wakas, awanton ti paka-stress. Hey, anya ti planong mo inton makagraduar ka, anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planong kada kami adadakil mo Yan planong itibiyag mo. Pag namayan da kamay, itad mo, dagiti masapsapol may, bayat ti panagbakait, kan panaglakay may. Saan na pa nang iboy-boy, Juna? Rumbang lang agsubad ka magkada kami adadakil mo, anak ka. Apay aya akas tati bagbagami ti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta kati bagbaga amon? Agulay magkamamait. Laglagi pa dagiti imbagakan ka, Juna. Tano saan agapo kada kami adadakkel mo? Saan ka makaadan? Isuasuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Taman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek to no graduar ni Juna. Siyak ti mangimatsakin ko na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak tatimang picture to kada kaming agmatsa. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayaw tayo dua ababoy. Kan dua kalding. Aghanda tayaw. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sa baling aglutaw. Ingka mangarod gumatang iti napinta sa pagbadom tao. Ay, adabadok dita. Tayo usarat nga agninenang. Tayo ba yan? Sa bali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sa bali mo ti pagninang. Nyam.
gubatang kanto iti sa balay. Ito iti kwartam. Nalakok, di may sakal dingkaw. Ay saanan, gastos laday ta, adamot badok. Ay, no di mo kaya't agbatikan. Di ko umay. Anya? Unay mo day ta. May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamay. Ay, sige nga, Rod. Nakto gumatangan. Nana Maring, inawis da kayo da tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga, Rod. Duha ababoy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak nga aglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Win anana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Bastag pasken, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga Rod. Ay, sana all. Wan angam. Damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro akas giant ti kinatao na, nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngarken kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nanggag ko mo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta. Balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran! Agpapas kaya magan, tadaw, tinapartay. Dua ababoy, tinapartay. Ada pa lechon manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, magang kalata! Ket bati pandangan nyo kakabsat. Alak manday ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang ibinglay ti kapadasan miya sa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi ide agad adal na pailaeng. Ay, basta tata. Ket ita. Dahito yan ti bunga ti ado arigrigat may. Nakagraduarain dagiti dua nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabit. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Tata. Nagasat ka may. Tada professional nga anak may. Isudan taw ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, ding-ding da, kakabsat. Ay, wala ta, wait. Ay, sige, bangang kailaeng. Tarambakan tayo iti usto, ti panagraduaran ti anak kao. Ket, agyaman kami iti kadayaw, ngay may makiragragsak kada kamay. Duwala nga, tinabati ababoy mo. Ay, sa nabalitan, dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay ngay lako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tataw, kaglalapusanan tayaw. Naglako-lako kakaditan. Ha? Ipasida tayaw kadagiti tataw dagiti tarakeng kao. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutom pa'y mat nga umuna tinagpunam di kagimimot tamaday. Sana pa nagimot. Subutom pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno dan tumanan igatang mo iti sabali at taraknab. Sa nga no dain, agswildon ton ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Da isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Juna ti mang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa adin. Apay, no sa nagapu kadata nakalpas nga raw iti panagadal na. Alaman. Panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo ti sasawa mababakitan.
Nagluwasa kon inton bigat tatang. Tain nakagrebyo para iti board exam ko. Good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo tapno makapasa ka, wine. Un tatang. Ato iti kwartam. Balunam day tama pa nagribyaw. Ay na, agyaman nak tatang. Ulitak Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanain. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalinti makitugaw, ading. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, uwan sir. Mabiit laan. Taikatagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na kading, Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngam awan pa'y umno apagdagusak dito Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnail ija pagababanga. Dapain mo't may sa bakante ang kwarto. Manot yabang, manong? Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tap na makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din ading. Timawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya, apay isan pa'y nga tanal pasti pa nag-review na. Saan ka no pa'y may... Apay ni Manong na idingay. Saan matakasta kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamit din na pa kay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amot doon. Nabayag ngaminan ajak makikita dito lugar tayo. Nag-review ijay syudad, balasagaw. Ay, kunak nagtrab-trabahon? Nabayag mo ngaminan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Isungag-sagana kay manan kini kakamareng. Tada kayon tumanan ti ayabak nga glutuwain. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wena, inton makapasa ni Jonah iti board exam na. Siguradong tumanan ado ababo ti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnap. At danagan ko kadagi pinakapasa iti board exam, Nan. Ala, wangag paisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay, kablawan ka nakaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti nakaw. Board passer ti nakaw. Lakay, tangiwa mo mamang. Anya kamutin. Ay na. Marikrik na akong pakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinariga ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Nakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanay. Tatang. Andiyan na ita. Ibaga madagos ta, patgan may ngawan duwa ba? Sapay ko maawat yun ni Tito Anobio. Nobda, Nobyaw. Dan aya Nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo ba'y ngagas kasara? Nagtrabaho ka ba'y? Wan, tatang. Romeo. Di mo't ilaklakom, ginwang mau. Tatang, tadyang mo lamasikaso ngayon, way. Tabisya mo iti trabaho. Apayadam mo, yaw gumatang. Siyak, agam utangag pa'y Pangusaran nyo, ay. Pag blow out, yakap sa mau.
Iya. Una man udah gijay baboy kang kaldinyo di parchen niya. Kurang dagi jay ayunak itinwang. Nagadungay may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain tapno agbilib dagiti tattao iti pamilya tayaw. Iya. Alan, ipautang mo kanyan. Ininutag to na bayadan anak ka. Ay ton makatrabaho di kapsat mao. Siguradaw, may kanak to iti kwartak. Di etan to pagbayad ko ka. Malala, kakalugaran. Makan kailag, wag, di kang papain. Ay na, Nana Marie. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wala rog balasan ka. Kaslamot agpadayan da Tayo, kakatasyo. di pa nagraduaran ti inauding anak mi Ay na. Wan, di professional nga anak Ay, ka. paspasikat man ijayan ni tatatasyo, Nana. Ay, katoy paray, may Kit katoy. bayam, no kastate pakaragsakan na. Uray tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasan ka, bay am kita. Umay kakintinta mangan tamutin. Ipapasta ti mangan. Taado aputa iti sidaan. Ramanan ta amin a karneng ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas matlaangan ti amin. Lalpasan ti blue out ka nakta. Awanan bagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta masupatan to itian adaw. Kahit napananmanan ni Juna ngay. Apay nga awam man dito'y balayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na ka nauray itay, so napanain. Agawid mo lang ata. Wala, ito na na masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagijay offer da ijay. Kun nagbasik ti sweldo. Ano sa matimang rugi ti basi tadak ko tadumakil tao. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makana ka sa Mike. Sorry tatang, masikuga. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Tasaan kami pa'y nga agkasar iti nobyo. Agtrabaho akpay sa akto makikalay sa. Anya. Apay nga yung masikog kan. Kinapay nagpasikog ka. Katawang pa'y trabaho. Ayan tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Ganda ni makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasanungay. Nagsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarot tatang. Nalatada kami ti mga awer ti anak mo yung tunad na trabaho. Wen kumaa. Ngam saan mo't amabalin tatang. Anya? Sana mabaling nga? Masikugak mo't man ang tatang. Ha? Ay, unay kamaten si Kati tao. Sinikugaman ang to anak ka. Amom nga wapay trabaho na. Wah, tatang. Ha? Ikasar mo nga roda yung anak ko. Ha? Awan pa'y murunong ko, tatang. Wen tatang. Ay na. No kaya't yaw, gastusan nyo pa'y laang ti panagkasarmi kini tito. Kasamin to bayadan, inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yun, matagpaspas yan dito'y balay. Ha? Kasta unay asuron ti asawa kiti day dagundaway. Manang biyanang. Inungong tanna ti anak may. Kat imbaga na nga gurnong dapay iti pagkasaranda. Nabayag santo nakaurnong da Jonah kantino iti kwarta anang kasaranda. Kat saan matan anay-apply ni Jonah ti inadal na tanagsasaruno dagiti anak da. Kat no anya ti matgadan ti asawa na kas driver iso tiyan anay da.
Kat nimot lakay, agbababawe tamabain, gapoy tim parparam magna iti kalabas. Kat bayat ti panangbagbagak kenkwana, na amiris na mat abidot dagiti ngay nararamid na. Alakastaan ti pagayam mo, Andrea. Alaka anya nga rod ngay, talaga kasta. Masyanak lang iti asawam, ama ka isamak. Tainununan na mga minti pasama kiti masakbayan. Imparparam magnapiman ti anak yaw. Sa bagay mawatan matkit day ta syempre proud iti anak yaw. Ang nasubraan na mga minti nagpasikat. Anya ngay nasukal lakit nga rudan. Ang mala, adan tulad tamo siguro na pintas agasat nga guroray kada kayo kan iti anak yaw. Talabit sa balin to awagas. Kat na nyaman day tawagas, day tati di tayo maibaga. Basta itultuloy yaw, ti kinasaya at yaw iti padayaw at tao. Bueno, papagayam, di tanti nagpatinggaan, ti pakasalitaan, ni pagayam Andrea. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoiteg. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello everyone! Kumusta kayo? Ante manantigayam yung amang kabkablao. Kada kayo itinaragsak na oras si aming ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoiteg Drama. Manipod ka ni Kabsat Maria saan napod no nagat tintay drama. Ngamsak may na, hello mampay kanya Avelina Bonsor dita England. Email da kabang dita Jordan kani Lucy Rivera. Kastiman di ko na ni Kabsat Maria. Dear Manang Biyana, may saa ka pensyonada kas maestra. Manipod nag-retire ka nagpensyonak, labori nga kiti biyag ko. Iso anak ni boyfriend na. Ngam, nagsina kami iti boyfriend ko. Tasimurot iti sabali a babae. Ngam na sorpresa ak, ta iti may sangal daw si mangkot ti ex-boyfriend ko iti balay ni. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Maria, kumusta kan bakit? Ha? Ay, Kaloy! Ay da, Kaloy asawa kaya agyaman ang tanagawid ka. Kailiw ka una yan, Maria asawa. Ay da, nakarkaro ba'y kanya ka? Malalala, sumrekan, Kaloy asawa. Pakawalan na ko ba? Promise, magmalbaliw ako. Dahon ang babae. Wan, ay na, nabayagot na napakawan ka, Kaloy. Agam, apay, nagsina kayo iti babae. Uy, talanguyong mat kanya. Kanayon nakakabilan. Anderan naklaunay. Anya, yawan at pain a babae. Apay gamin nga intulok mo nga anderan na kangay. Pinapis-pisam ko ma. Diyak kaya ti mailawan bakit? Isa sininaaklangan. Napanunod ka at sublilangan kan ka. Ay, agyaman ako na'y Kaloy. Nabayagan ni Noruray ko ti pa nagsublay. Kaagyaman at tadagan. Mga barwanan ka, Maria. I love you. I love you too, Kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo tumatagbabawi anang pakawan manan kay tata kami? Santo Apulaos, bird, anak. Ay ayatak ni tatag mo, Kaloy. Ay ayatin nagmay. Agin inayat kami adwa. Kasano, nag-chicks manan? Sana'y nagbalbaliw nga ruday. Nagsina kay lang arudan, sinublian nyo pala. Sana siya tinagsublikan ko, ana. Isaw, tinang sublikan niya, anak ko. Imbes na uli magkang tibiyag yun, tawanan ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan.
Nagbalbaliw nga rudan ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbali na maikadua nga ama. Isuah kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no? Apay nga adayo tirik namin kinukuha na. Takas dimot kami kararamidan na. Kanayon na kayo pasakitan. Kaslaawan patigyo kinukuha na. Atap yung laang dayta. Basta, pat-pat genak ni Kaloy. Peryaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinublian kit di manan ni nanang iti day dya alakay kaluyan. Di mat ngamin dum nga giti pamagbaga ni nanang. Nakias asawa pa'y lang amin. Bakbakitan lang arudan. Ay, no siya kamay sa. Ayos lang, no nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam ti jak kaya. Kanayon mat napasakitan da dya at tatakaloy ti inata. Kanayon na pagsangitan. Lakayan mo ta, babairaw. Ay, no apay mga min nga dakakasta klase ti tattao ha. Lalakay da lang arudan, agbabae da pailaan. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mat? Bareng pumayso ati imbaga ni nanang, nga agbalbaliw ni tatakaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat maktibulan. Eh, katuko na. Ada ay bakay. Ay, naggumatang alakay. Nagpensyon ka na yan. Wan. At iti kwartam. Ay, ayaman nak Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo, taay ayatin ka, Kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ron dito'y balayway. Tayo nakgumatang iti lutwag abulalaw. Sige. O di kagbaybayaguhan. Wan. Anya pa iti ipagatang maulakay. Igatangan nakman iti chinelas ko. Dahil siguro nagat-gatangam tapno pumaot. Nalala, sige. Oray nangina day jay, ngam quality mate. Natibkar, iso mabayag madadaal. Maria, nakaluto kan? Wen, gawan ka kadain lakay. Saan pa? Madamdaman taon, tamapan ka man pa'y ija-store baka inkaglaw. Nay, kalulod mo la idikalman Sa balay, number to'y ludam. Saan natin number ka o? Akin number ngay. Kwa, number tayo kaanak akijay Mindanao. Ha? Daya ka anak kami jay. Akitadamay. Di mo mo na jay. Ato iti number. Ludam iti 300 na niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan lakay. Uray ubeng ti asawam anday no na alas may. Awan serbe na Itay ka pa lang natakaloy. Ay, apay. Asino tim mo na kadataya? Si kamay tim mo na amangkan kantyaw kanyak. Ibagbagam atsik boyak. Kay, agpaisumay, sarayaw. Agpaisumay, anaalas ni bakit mau. Tagaya ma. Ala, siya ka unti mangituloy iti day taalayat mo. Tisum ko. Ditakas! Oy, agsubli ka dito. Lakay ka, Loy. Takrot ka laklakayan. Ala kayo, tatakaloy. Delikado kayo. Ha? Apa bitaw? Idarom na kayo kanu ni Andy. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya? Nasugat ngamin ti bibig na, tata. Agapuanan ti panang danog yukin kwa na. Anya? Sigurado ngagmulta kayo, tata. Dinanog yumot ngamin. No, kinantsaw lang ngamin na, tata. Awan ko mati mapikpikon. Kat isumot ti imo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni baklang ti bagay. Self-defense ti naramid ka. Agad, bagayon to day ta. Into nagsasango kayo iti barangay hall, tata.
Ay na, Maria bakay, pang-aasim ka niya. Sikati makisarita ka ni Anday, agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara, ti panang danog ko kinkwana. Anya, nay apay, anya man ang tinaramid mo aya, kaloy. Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinansyaw kami. Baso namat kami, naglaing agkansyaw. Sa hindi kinansyawak mo, napikon. Linayatan nak, iso nga inuna akon Dinanog-danog ka sa aktim maray. Anya? Minkan ka sarita ni Anday, ta amangan mo idarom nak. Ay, sige. Siya kung ti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Andi barok aya, pangasim ka diya. Di mon idardarom jay asawak. Ha? No, anya man tinaramid ni kaluykin ka. Ay isa kung ti agkid-kid daw iti dispensar, wano pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom ko malatan ta. Pasit siguraw ti panaglakay na ti kasjay nga ugali na. Umababa nga men ti kordon ti may sa tao, no, mapanan ti edad ako nada. Kita niya matinaramid na di bibig ko Ay, nabtak. Gapit ti panang danog na kanyak. Ay, naan di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Agkumari kami kan ni nanang mau. Da inanak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kani di na panatawan. Imbutang ni nanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa ikidiya, sana nabayadan nakaw. Ha? Kani di naulaw ni nanang mo iti simbahan. Siya tinangitaray kuwa na ijay ospital. Malagip mo na itanakaw. Wala. Malagip ko na. Ken, inikak paigayam ni nanang mo iti 2 abag. May sa sandal, ken may sa sit-up plato nakaw. Ha? May bagpagapumla ka din kadagitaan na aramidak iti inam, baraw. Di mo idarom day asawa kuwan. Kan tinawon pa'y gaya, marigalwak di kabsat mo nga anak kaw iti bunyag. Agparang tumang kakiti sang wanam baraw ka. Pagawanam ko man day asawa. Ay, pagpasensyam ko man, baraw ka. Hala, tumakter kayong litarana. Di kayag pa rin to mga kasta. Nagkalas sakitaan. Sige, makawanay kong kasawa yo. Basta di nan ulitin tikas niyang inaramid na. Wan baraw, di ka madanagan. Bagbagak to jay asawa ka. Ong taki di kastaunay, baraw. Kumusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan ti rumpo nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di na nituloy ti panangidarum na ken ka. Agpaiso bakit? Wine, nagsangit-sangit ak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanyak. Kat nagkurimo iti naramid ka. Naasyan siguro kanyak Ay naglaing ka talaga Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mon ulitan, di kas nga inaramid mo Why? Wait. Promise. Saan na pulos? Bakit? Mabalin na buludan ti motor mo, Bert, baraw. Ha? Amang ano may dungpar kayo? Amang ano madadal ti motor ko, tatang? Papanan nyo aya? Ay, unay mo, tikas ka pa nagsasaumon, Bart. Ha? Apay, awan pa nagtalikmaw kan ni tatang maw. Saan nagapaw, tasyuman na kayo lang kaimimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang nyo kay.
Ibagam nuyi mo taing kamla gumatangain iti bisiklita ni tatangyaw. Apay ngay akas tati bagbagayo nanang. Ala, ipabulod kon. Agyaman na, Bert baraw. Inakla gumatang iti asin, ili baraw. Ala, ag-helmet kayo nga ron. Kan agsubli kayo nga ron adagos tatang. Wine! Agsubli mo la adagos ni tatang yaw. Tadamot word of honor na. Saan alang sutday ka? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayon bagayon. Agpupulot kayo manan. Kasanaw, kipadlaw yung launay adiyo kay kayat ti maikadwa nga mayaw. Ala, gusto na ba kayo? Impabulod na nga ron ay. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imayak. Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakaloy, di kayo nayagpartikatan eh. Nakamotor kayo. Ay, expert na ikaw, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanya. Kapaoy, di ore agtalikudak ngagmanehaw. Iyo kadidalan iti nangaw, tata. Taparamot lang iti pagsayatan nyo, ti bagbagang. Uy, di ka kadimandanagan bitaw. I know what I am doing. Nay, ada ka magaya mong lakay. Agam, apayajak nang nagtimutor asimang pay. Naka-helmet ka man. Batik ti motor na kay lumak bakit? Narigat ang mga numa disgrasya ako. Ha? Naimbag man. Napanunot mo da ita. Ala. Subrikala ka ay. Ang yaman ako. Itimpla anak man iti kapik bakay tanay malaminak matay. Wan. Sige. Mabiit laang lakay, wine. Ayan ni tatang nanang. Anyamot din. Naidong parkanumat di motor ko. Ha? Kasano aday dong park saan mo't ang nagmotor ang nagawin idikalman? Ibati na kanumot ijay Bert dyan ta nakainog nga may. Wen, imbati na. Ngam pati tulbot, imbati na mo. Di na inala. Iso nga inusar na gaya Anya? Ay, mabait lang nga raw taringak ni tatang yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong ungot wine. Diyak kayat nga apaam ni tatang yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga ron, Berna. Takkel ti magastos. Kat pabayadam ka ni tatang tabasol na mat. Apay ngamin ngayon bati na. Una, agudwada iti nangidong par. Andali Bert bakit ilambag na kaya ti maungtaan. Malala, ito'y kalaang silita ka lang. Siyak ti sumango ka ni Bert. Ibagam nga awanak, Ni bagaklatang adakan. Awan ti rumba nga pagdanagam ta. Siyak ti makaamaw iti amin. Awan ti uraya sinaw ang makasagid ken ka. Siyak ti mangsalaknip ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo at tao. Awan mo sabsabalay. Ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa, awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isuti ng idungpar ija motor mo. Wala, nung iso nga rin tinang bulod kan ng ibate. Imbati na di naman la imbaga kanyak. Tauray syakla ko man tinapan ng yawid iti motor ko. Basta awan basol te amayo dita. Jay ng idungpar te ing kasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamat. Hindi naman amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagpalinan nyo mang ngaminan a big issue dayta. Paggapuan nyo manain amanggura iti amayo daytan. Nanang, ibagbagakla ang tirumbang aramidan nyo. No amuya basol ni tatang di yu kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao ada pagkapsutan na. Awan perpekto a tao, Merna.
Hadaya mo, nahustuan na tao. Awan! Sa bali mga minti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin dagiti nga ibagbagak. Ala, agawid ka kitden. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mo, tanay, aldawan. Maturugtan, kaloy, rabiain. Sino ay day takachat-chat mo dita? Ni kumparik na ito, ala maturog ka. Sumarunong aktaon. Ay, di mo nga ron makaturog, no awan ka akabay ikaw. Umay ka umabayin at arakupin kalakay. Arakupin pala tapungan. Maturog ka, madamdama aktaon. Aywan, limit intong bigat ti pension maun. Way, apay aya. At kung tantaw na mapan mangirwar iti pension mo, ta adagatanga. Sige, sige. Masapat ang nga nga agreeng intong bigat. So nga umaykan, tabaturugtan. Napanad nga tan kaluyaya. Ikay nagtiring to'y cellphone. Sumbadak man. Tama nga nun na patag nga, wag na ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa, lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na ka di? Ayan ni Lolo? Agdigdigaws. Ay, akin anak kadikin ka. Kat, anak tak na ng kantatang ko ha? Sige, bye! Nagloko day jaya. Nagpiluso po nga ubing day jaya. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga amaw ta ada iji Mindanao na jay? Anya? Nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaw. Amumatan na itag tutubo ita. Sa bale, iti ugali na. Saan mo nga amin Adalagta mo nagitay matinaw. Nan, itan mo kit na iti kagudwa ti pension mo. Tayo nakgatangan tayo kunak agatangan. Umurakan ton nga agawin ta amang ano mabayagan Mano amin day to'y, love? Bilagam umdas ka din na ita balunam nga agawin iti lugar yun. Jenny, my love. When, my love, Kaloy. Thank you, ha. I love you. Ano nga yung tinaytanon ka niya, Jenny? Katsikamot alakay, arsam ka! Idarom ka alakay! Nanang, pangaasiyo. Tiwi darom ni Kaloy. Please. Agulimod ka! Minor de edad ka pa ilang! Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig ng lolo mon! Ha! Agsagana ka si kalakay! Idarom ka! Si Maria bakit? Si Kalagan tayo tinamnama. Si Kati makisarita ka na iti dadakkel ni Jenny. Lukas sa puram nagsangit ka ngagpakaase. Aramidem. Nagulbud ka kaniya, Kaloy. Kunam nga apo kong dayjay. Mapaim mo gayam. Maudin dayjay, Maria. Talagang agsingsing pweta kaon. Please. Timot labnak. Tulungan na nga ron, ha? Tapos sana ka mabalawd. Kasaritam nang iti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit ka. Ibagam nga adda kanser ka. Nga addang taning tibiyag ka. Tapno masyan na kanyak. Ibagam apati si kakit adda sakit na. Ibagam nga damot ng taning tibiyag mo. Maria! Daytoy pay! Sige, itong paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko. Ala! Yimpakim amin na nagargarat. Mauta pumanaw kan, Kaloy. Di kan pagananaw.
makabukan itibiyag mo! Nakabalo din ni Tata Kaloy, nanang. Di karo na, iti pagbaludan, ti nagbasulan na. Lakayan lang arudan, yung nagbabae pa lang kami. Menor di edad pa. Garon pa. Ay. Laliday kayo, mat. Apay, maasyan kayo kan ni Tata Kaloy? Maasyan kayo itikas kankwana? Ang naghalas di aramid na? Saan nga iso ti pakaasya? No di ka ti bagay anak ko. Ano? Naunday a panawan ang nagibturak iti danana. Nagbalinak abulsag gapuken ayan. Itala matauhan anak kau. Nasayat mo, tanatauhan kayo nanan. Makaragsakan mi dahil nagkabsat. Nanang, kat di kay mandanagan. Saan na kayo amay-bayan? Ipaay mi amin ang kasapulan nyo. Wala na. Adda kami akadwayo. Isa saan na narumbang agsapul kayo pala itikad kadwayo. Datayo, tagkakadwa na lang. Way nanakaw. Pasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siya ngay nayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Nakababain pa ikita na. Bayan tayong tinapalabas. Lipatin tayong nanan. Idida mo aklo na kanay kawaak tagmay may sakmanan iti kama. Ngan bayat di pa naglabas dal daw, ininot matla na ka-move onak. Kadita naragsak kamin kadagiti anak ko, kan kadagiti apo ko. Pasarayag pasyar kami, isasaan na kamaboring iti balay mi. Alakastahan, tigayim mo, Maria. Alagagayam, di tamanan, di nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di may sakab sa, dito'y drama tayo. Manang! Biana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para ti script, kan para ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada tayo amin.